Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga nakamantay na kita nga taraon, daton tayo ba ito ni Apo Diyos, iti panagkararas sa pinulayan. Narang tayo, nakabalin unay nga Diyos, Apo, ito ito nga windaway, iirkas nga niniting katinin pag-unay nga panagyaman, gapo pala ito nga taraon, ito nga naijaya para katakan ni Apo. Arabatan ka di Apo nga kinipig kami, kinagasan na pa yung dagiti sakpakis nga nakalakan ni Apo. Yaman kami, ito iti titawat kararag ni, may gapo pinapatay anagan ni Apo mo yan ito. Fight! Dito lasidan kakabsat ni Gayem. Dito ayan mi, lipas mi kakabsat nga nagalsa. Iti panagtrabaho mi ijay church. Dito kapilya mi dito Santa Isabel Norte. Ayatin nga kakabsat. So dagitoy amma iti iglesia ti Dios iti bibiyag. At madaman iti rapok. Dahil bagbaga lagi do mga rapok guryo kung kunada. Yun saan permi nga nakaimas gamin iti mangan ganasam iti mangan lukas nga nalpas ka nga nagtrabaho. Dagitoy amma. Yes. Dagitoy iti madaydayaw nga masida kakabsat kin gagayem. Healthy brother. Healthy dagitoy kung nata nga very fresh na masida. Dagitoy. Okay. Tanay sa ruyo. Kapuros dagitoy nga gulay. Dagitoy madaya kung kunatay nga pataba nga kunada. Damot pataba tayo kabsat. Dadyay tinagtipon iti Putong tarong. saluyo. Putong tarong. Dadyay. Awag pinapana. Walang pinapayan. Kita kabsat saluyo. Okay, saluyo. Asin ka na, asin! Gulay, pangpahaba ng buhay. Okay, hallelujah Jesus. So, thank you very much kakabsat kinigayam. Iting kayo mong panagbuya iti inakmanin na video kata kayo. Kaya, thank you very much mga kaibigan, kapatid, ka-sisters, ka-brothers. Don't forget, follow for more. Praise the name of the Lord. Hindi ka din. Pinitin na kayo ba yan?